ner mala kenyam biya kamal ka Nuer TV channel ka jan gwasa me to kon ka roani ti jidine te kon ka ling men bana kula focus tin ka jan gwasa me kor dana ci tuok rei dwaran ka Fangak gwade sha Nuer sha ka maktin ki sha Nuer sha ka buktin bana me dana shoda ladan ka jare raje me bana jaling gor jan go jen dere video me dere jetu ko na me a breaking news ka roani tin content to rei dwaran men chalat gwasa me wachi kuma South Sudan charo da nyok kamiri ale helicopter ka ke gunship ni antinom ni te ba Nuer ba ka buka ke wa area dien karodi ne ka wa je ne chi to pan ke shankaro ka pai bakel ron kina dangraw widi jan dangraw widi die wa ne me new airstrike ke kui ko ba Nuer konti la civilian no ba ka buka dai so na moni akel mugurano dare jang ajen tama ano chikuma South Sudan chikana no ke chikana nyok ano biken Nuer biken ka buk karen yale ka jo chakulat gwasa me chitu pan wachi jidu aran kine ko lan Nuer wachi rudan bare which ka me chitu no cha we resident in part of Jonglei state in Fangak County fled a renewed airstrike on Monday waka jailat churian bare which ko buka ka date na mo mediten na mo tuoge ko shinwari chikan te resistant ke chigaroden ka bomo no biken kum ke mayadi biken del face ke bikarum gaje na mo lokum South Sudan shigamen shangai gwasa me ka jo mishalat no men just loch ke mayadi gaje kan SSPDF lakin kan korlon kaman chalke kanal ki ke PG County gwada mi wa korm jitu okshi de ne SPLIO shike de ne SSPDF chicken kana kare wajen winami ka jan mishal ka kanal ki ka PG County ka jora na chalat wana moni che ne ti che ka mu ke jasloach wa gwe ke jen wo kanere kontila de ne tinte kel ke jejen borki ga Nuer wayami men kula baje longwasa me ata dana wa bugni ne kontila civilian da which goten konen charo kula tawtan kan goten kono ukan ga gorten lo na kan gaten mimo na me chi telemila tokten me dong diamogwa men gor ko na bana linkon wari rewi dan kan ni Fangak kan ol Fangak won tema chajen gwasa dan na chakwa kur dia chaga nang tena lojen gwada na ban wari ba ka bukutin shang akum kirmu yadit ina kamanda nan pai kanalat no ko chala no Fangak wikel ka wisen content lat kir ken go lokaje baje yigzel target chigamen ngai kona entema men beje long wo renyal konen buko kon kerenyal dang diok kala kana bekel tandien bu goden content civilian tin ko gor kan kare year goten code ke kurten konen aren kulo latin kan goten content wana bukten no ka bukena gad tiene ka mandi ba kula le dina mona ala pel kan yam kur gwadan dong de nyintin ke Nuer wayami ke jik SPLIO wuken gorje wuken dangni fonde wol Fangak en new Fangak ko ken chicken ground for chicken long chicken korpe ni kan long jen mo wuken tama wuken Nuer wuken kamak amen goten content ga tekaten le mene jaslan mi dida long men bay gwasa men de yena kulaling o alaji humanitarian no tele ke ne content la kun kula tup ka tilwa kana ko chuna tama no kaman chalat gwasa me wa 3 helicopter gunship over us and bomb new and all Fangak before moving toward PG County Kalwak say many people were injured but we don't yet know the number of casualties garishal galwa jala magwado no chi point area al chebok ka chokulo ga PG County chana joro chana yemle ngwado me kamanda ladan kan jata lata Tairan yauda kan malda da galed malda tane fat wajata ne raja de na denka albugulu na CGD so en jo shalinga ta dana ci yake to kaje an go shina ci chu tonga mi but yo shu ko kon shi shoy ko dong de na auto e malbe mal che de men bena la to ko di ala gwan ter me kane ji kon kap ka tede che mal che ja no ka anyok ne ti joro ti ke ne di kwika ngok ala ken when they are winning she can kurmal apple ala gwada danan joy ken ye na ken ye shigan korpel ka shigan alara no ye malat ke but mi shigan ngajen wo beje kake lo shi korche chup kake kan panken kan jorti chiga janga ne tere kono kwana negre wijin winimi la ken serenda la kan alara no shi korche to ka malat ke jen menen yena wi monata me rani yo mi cho ku dwali yo
no na ba we malat ke jen tadin kan jor reality ne but men ngai kene to te ka right direction en kene lo na kana te lo lu de road ke chikana gor kana kapchong so man to kan tem murai kone jeno bana yanga je gwanu jang gor kono bat kan ware chot kan ke re wi ka Fangak ka jela dana teketen okay eneme kene de gono shot kan ware chikan goro jan go dong de nuar de ketek anyoken ku kan ware ku kan ke stop lo pel kan ka bot chikan goro no dong de nuar de ka logon den kon teketen jen lad jen ku kon lar ne wo ji humanitarian tele ka luang tele milet kana changa kel tele dor milet kana so be jamata na mone jen dana gode nyo ya kel ne chana bomre ring diala content je ko kon gwata me han biata kamal ban je murdin bye bye